Ole, che bai vek ule. Hai tun chum video hian exercise 2.1 time and distance chun som na. Part 2. Akha an tarlang ne don ni ya ti suanin formula zete equation katiang ho. Ya introduction part ka chu video masalama kan ti dan to ha kan jing mai tu chu mai chung kan ti lang to lem longa. Ti suanin an video masa kan question number 3 na kha. Ikan na chok lowa. Kadang kan bulhan chan don taila ti suan question hi pali question pangabor vel khatung chuma hianin I tarlan le kan tum don ni. Question number 3 na chuan khoi don taila. Two boys starting from the same place walk at the rate of 5 km/h and 5.5 km/h respectively. What time will they take to be 8.5 km apart if sub number 1 they walk in the same direction, sub number 2 they walk in the opposite direction. O ti khan question kan huang khanin mi pano pang pahnian oma ei pakhan na zo ta sela phei pathi na zo ta sela sub number 1 di ginar zo chu same direction ti khani dona he mi pano pang pahni speed in ang local te hi hoizom nen hetilam pang hoi ve mo avelam pang zong ve a same direction khan kal ta sela apani na zo ka hi speed hi 5.5 km/h ni apakhan na zo ka hi 5 km/h ta tisuanin mi pano pang pani na zo ki speed kitle ma sang theta wangin hun enga moti chung an kal hu khanin a khen chin kha thui don bi ta ni entinan he lai lo ka thlen ta sela mi pano pang pakhat na hi su helai vele kilo la thlang don ni tisuan a question min zo su he mi te pani in kar hi 8.5 km chi chi ni tur hianin hun hi engtiang tam ngin mamo a time te ken kha zong ro tin ta I ama kan cho then khata ka chun x te kan substitute ta x te kan manga assumption kan siama y ti mangten tun chu mai chun khatiang chi ni lo khan all sam doin kan zong thei do na khi mi pano pang pahni kal te hi an hun man te an direction te kha ating khan an kal na kong ain an chi chi wangin relative speed kha kan mang thei do na ti chuan kan ria kan zon du ta ka chu time alo ni ta time te ke na kha time zon dan chim phima chu distance by speed ani ti kan thata te chun distance su eng ber nge kan man don kan ti chuan khami ta pahni in kar kha 8.5 km kha kan distance man tur chu ni ta te chuan speed a hianin speed ki chi dilom ta 5 km/h ti le 5.5 km/h ti hilom ta a relative speed kan langa om jesu hemi te patni a hi mun khatain kan la don ta relative speed a sunin khami speed te patni in lei chin dan kha ni maya entirnan tun question sub number 1 big same direction atan sunin relative speed a hi pai turani atam zo ko train claim zo kan painga nakin sub number 2 kan so huna sunin relative speed a kha opposite direction an kal sunin kan bel ve thung doni chuwan chu kan pai don chun enting aron chuang ka ti chun 5.5 atang hianin 5 kan painga chuan hei hi km/h long ta 5.5 atanga 5 kan pai chuan 0.5 alo sunga ti hian time chu al samten zon thei to a 8.5 divided by 0.5 ti lo nia ti chuan in point nunga number om dan khi ai nang chi chi a number zat ni lovin number pakhat ve ma point nuwa hianin chu wan chun point le point ki chuin cancel thea alai tanga ri chu to chu 85 divided by 5 alo nia nga kan sem chuanin som pasali chu nga 17 hours siran chu don ta ni om je chu mi pano pang patni te kha a pakhat na zong ta sela tlai pano pang patni ni ta sela alin kar hi 8.5 km chi chi azau ni tur chuanin darkar som pasali hi an kalangai tinani sub number 2 the tuning they walk in the opposite direction son ta ama min an khain letling chi chi kan soi tong khanin ni pano pang patni te kha mun khata changa chu kan ni van pakhat zo khi heti zonga kal chun pakhat zo khi heti zong hina kal don ti nan ta in ta til dona
chu ta chuanin an speed kha chu langai ranga pahnih na zawk hi 5.5 alo ni anga ti chuanin a pakhat na zawk hi 5 km/h tho kha ni anga hi po km/h kha ni ta a ti chuan an in car distance kan zon du ta kha chu 8.5 km kha chu alangai rang do na om zia chu na china kan zon nam chi chi khanin time zon na chu distance by speed ti kan soi to a ti chu a distance chu 8.5 km tho kha lo ni ta a speed zo ka hi china kan tarlang tong khanin opposite direction tan suanin a relative speed hi bel khom tur an ve thung ta ni khilai kan bel tur chu panga le 5.5 kha ha kan bel le don ta ni hem speed ti ai hianin 5 plus 5.5 ani don ta a ti chuan han bel tai la a chung hi chu langa ya 8.5 lon ta a hei hi km/h lon ta a divided by 10.5 khalong su hi po hi point nunga number om dan khai nang le chi point le point hi chu in cancel hal thea 85 divided by 105 anianga hun te na chu hour kan tia ka khalong ta 85 le 105 hi semral khera ngai chung of fraction kan da mai do na cancel taila pangain a hun som pasari nia pangain a hun som hi le pakhat par sa khali don ta om jesu mi pano pang pahni te kha opposite direction an kalchuanin 8.5 km anin car hlat zong nitur khanin 17 by 21 hours sakha anma mo ti nan thong ta ni question number 8 na an chok lenga question hi in share letter Mia in a train noticed that she can count 41 telephone poles in 1 minute if they are known to be 50 meters apart. Then at what is the train traveling? Tinita. Tichuan question akan huang kianin. Mia isu train a chuanga minute khat chung khanin oi rel tukvara hanan da ka minute khat chung khanin telephone ban kha somli pakhat a chir mana tichuan telephone ban patni in car zela kha meter somnga ni ti kha reta tichuan a train tlan chak zong kha nge ni ti khamerun zo ta ne tuna hina om hi chu o alem ne hen tarlang le don taila miai hi train a chu ni tichuan a train chu na tang kha na wadak chu ka phone bana kha chir phe tangat ngatani te chuanin minute khat chung hianin 1 minute chung hianin phone ban kha telephone posa kha somli le pakhat hi account manani te chuan a nuwa khanin a hria chu ta chu telephone ban le ban pakhat le pakhat in car hemi space la hi 50 meter zela khalong ta a Tisuanin a question na Mizo tak su miyai kha engtia chakin nge tla nang ti hania entir nan somli pakhat kaun ka chutlam atam do le ka pathum le ka lo sei sin te telephone ban hi patni pathum om ta sela om je su ban le ban pakhat in kar kha 50 meter anianga adang patin kar kha 50 meter anianga om je su ban pathum ta chuanin somnga mun ni 100 meter kha long don ta ni hemi te pan gan do khom chu 100 meter kha ni khatian chi chi hanin telephone banakhi somli le pakhat account chuanin athil telephone ban atira tanga atop thleng a chir chin thui zong tur su somli le pakhat ni ma sela somli into 50 kha ni nga chu 2000 meter kha ni do ta ni chu na tinge somli pakhat kaun si somli chu hi ko somli chu henga putir kan de chan chu pathum tang le khen nen taila pathum account lai khanin somnga kha avoi ni chi kha a omani tisun pali lo ni ta se somnga hi voi thumani nga panga ni sun ti khan account za ta tanga pakhat tlem zong zel khanin a thui zong kha kan su thei do ni chuan chen voi somli pakhat account chuanin
a via count tur chu a thui zong total distance tur chu 2000 meter kha ni ta ni tichuan in 41 telephone post chu a in car hat zong ha 50 zel ani chuanin a total distance chu somnga le som li kan multiply chuanin 2000 ki meter hi ron so do an tichuanin a hun man chunga kha khami som li pakhat sirnan khanin minute khat hun chung khana sir mana kan ti to tichun tu na khin meter ti le 2000 meter ti le 1 minute ti chu kan nei ta amaro chu tlang puin motor chak zong speed te nan chuin kilometer per hour te a unit a chung kan mang tlang pui china chu wan chun 2000 ki ke ma kan thla ka nga 1 minute ki ara han kan thak don dar ka ra han 2000 kilometer kan thak dan tu chu meter chu kilometer kan thak don chu meter chu a unit kha atlem zo kan ni wangin a unit lian kilometer kan thak don chu kan divide dona in thak don chu sang khat ni wangin 2000 hi 1000 kan divide chu in ke malo chu ka nga hele kan selanga pakhatina hun ni 2 kilometer khan don ta ni tichuan minute khat po hi dar kar khata kan thak don chuanin dar kar khata minute somru ko ma minute chu atlem zo ka dar kar chu atam zo ka ni wang khan atlem zo ka changa tam zo kan thak don ra kan convert don ra chun divide thak tu ni 1 minute hi dar kar kan thak don chun 60 lo ni 1/60 khali don ta ni tichuan speed of train kan zong don ta speed of train chu ki mi mang hen kan zong thei do na speed formula chu distance by time ani ti kan chata distance ai chun 2 km lo ni nga time ai chunin 1/60 lo ni nga hi atnuai om hi achunga chho chuanin hela mai ji kila atnuai om hi chunga ron chho chuanin 2 into 60/1 lo ni nga chu tuk tu chu 123 km per hour kha kan sa tu ni kan chena leilung kan ram mun fai le nuama siam turin mangai le dua takin ke ka pen ve china ma se mo nang le ki hian amun ni lawa bolo kan pe awang te apai dan tur dika kan pe lo wang te hian mun fai nuam kha mun choplet ten om an chang zawa mun fai nuama siam le turin nang le ke ve khi mo phur tu kan ni asin ke ma me chuan ka puitlin thei lawang nang le ke hi kan tho dun angai ani question number 9 na and later question Sierlang Matthew travels equal distances with a speed of 3 km per hour, 4 km per hour, 5 km per hour and takes a total of 1 hour 34 minutes. Find the total distance travel. Ikalumita. A question akan hong hianin Matthew chuanin Matthew oma azin konga chuanin 3 km per hour, 4 km per hour, 5 km per hour speed mangkhanin darkar khatle mini somthum pali chungin adu huna khatleng manani tichun question min zo chu engtianga thuinge azin na kha engti hlange ti hani ta alim ne han sei file don taila azin na kha thui zo kha engchen po lo ni ta sela azin na hi mun thum mangin arun chana chu hemi pat le hetlai le helai hemi mun thum hi equal distance atia chu ba chun pakhat distance hi x lo da sela alai distance tu po hi x lo ni nga api ever distance po hi x tu khan ta ni tisun ama sabera hianin speed kha speed un ni sela chu
3 km/h khan ta adot tua speed hi 4 km/h lo ta chun adot tua hian speed 3 hi 5 km/h lo ta ti chuanin he azimna atana ahun man zong zong hi total time hi darker khat 1 hour le 34 minutes khalun ta zong ro min ti chu eng tianga thui nge azin ti hanita tuna hen kan nei ta ka chu x te te kan chen changa x value hi kan hria chuanin antiran x a hianin chu lo suak ta sela chu lir vai thum bel khom chu 6 an ta 6 km ti kha answer turin ta ni ti chuan a total time chu 1 hour plus 34 minutes ti lo ni ki unit patni in company wangin dar kara kan da lo longa 1 hour ti hi chu thlak ngai lo 34 minutes ti hi dar karin kan thlak nga chu 1 hour nei kan bel khom nga apum pui khanin total time hi ara hanan su non ta ni kimi hian convert lok taila sei to khan hi chu thlak ngai lo 1 hi r lo ni sa 34 hi dar kar kan thak don chun 34 divided by 60 ti hanan ta Kathil kan so 60 le 34 but chu 94 divided by 60 ti hanan no ta ni te chuanin hi pukan du chuanin kan na reduce le thia panin lo sem taila panin hun somli pasali ne panin hei chu a hun somthum khan ne chu na tuk chu total time ti khan ta ni ti chuan tu na chuanin engting x chu kan zon ta kan ti chuanin total time thi ti ni wangin mathiwana azin kong 3 km/h ta na ya a time man ai ti won ta sela helaya tla ahun man ai ti chu ni ta sela helaya hun man ai ti 3 ni ta sela chung time t1 t2 le t3 le khom de chu na tu su 47 by 30 are he like an hu chu ta kha tu don ta t1 te t2 te t3 chu so da kan chato time ani ran chuan distance by speed hati kan ria ti chuanin time 1 chu engelung ta na ti chuan distance by speed 1 d2 by speed 2 plus d3 by speed 3 lo ne chu chuan tu 47 by 30 lo ni ta distance song song speed ang ka kan te chu wan chuan distance d1 ai hen x lo ne x by s1 chu 3 lo ne ati han x by 4 plus x by 5 lo ne 47 divided by 30 lo ni ta okay ki ma kan so yang khalin x values on chu hin to maya har sa to lo 3 4 5 LCM kan zonga chu 16 ni ya 3 times 20 ni 20x lo ni ya 4 time 15 ni ya 15x lo ni ya 5 time 12 6 ni ya or 12x ni so isu palani this one 23 la 15 la 12 kan da khom chuanin 47 lo sunga 47x divided by 60 equal to 47 by 30 lo nia at hian left hand side right hand side da tlang thelo po hanin kan sel ha thia som thumin hi a hun di ne som li pasali a hun kan ne shok tu chu x by 2 equal to 1 lo su nga chu da rang suan x equal to 2 km ha su nga na chine kan an ti rang chi hanin kha ma thiwa jin kong hun thumain chana kha kilometer ni chawani tinani ama sabra kha ke chu ke amani nga adot po ha chu ke amani nga dot po chu ke amani nga chu wan chuan an sara chuanin total distance ani chuan chu hlir pathum bel khom chu 6 kha ni me 6 km kha answer tu ni no pang kum som priat hnailam dan bo chia nu le pa ten ngai tha ven him ngai le en kul ngai pong swa le khwai khem tok isha ni chuan district child protection unit pan chin che district child protection unit Champhai district Lalman Moya building
Vengklang North, phone 9862 737 287. Question number 10 na 11 lang. Question here. A thief is noticed by a policeman from a distance of 200 meters. The thief starts running and the policeman chases him. The speeds of the thief and the policeman are 10 km per hour and 11 km per hour respectively. What is the distance between them after 9 minutes? Tikhanita. O tuna huit bota yalem kan tila nang khianin. Police le thil tu thief kan ti khan oma tisuanin police na thil tu wa mu na khami anin kar kha 200 meter alonita tichum police khan uma tlan chak zong kha 11 km per hour in tlana chuan thief zok kha 10 km per hour in tlana a question an min zo so distance between them after 5 minutes minute ko nuwa khanin engtinga in thlatin nge an omang ti kha kanan sutanga minute ko nuwa chun police chun alo pharang to mai theya tin ala phachi lo poni mai theya ma se 200 meter ai chuanin I minute ko nuwa chuanin police in nei to zok don ni a chan chu thief speed thi 10 chawni line police speed thi 11 ani ti chun khimi han chok tur khen a cho top the cho chu amaro che unit a hian thil dang lam ti sang sang lo oma and pirnan thil thui zong distance te nan hianin heta hian meter rum manga hetlain kilometer per hour manga chun he lai hun kan vate na tur kha 9 minute khalo ni la sia chu wang chuanin yawl sam zong in ti zong hin an chok ta mai la thil thui zong hrim hrim a kilometer a kan da vekanga ti chuan hun te nan khianin minute khi kan mangtlang mai nga om ji chu tlai ar hi minute a kan thla kanga hei hi meter a kan thla kanga hei hi minute a kan thla kanga ti chung kan thil chaw ha kan tak kha ya ran suak thei don ta ni kan soita kan khanin speed one khi chu policeman tlan chak zong kha ni ya ti chuan 11 km per hour ni ya chumi chu om ji chu 11 km by 1 hour tina khani maya ti chuanin chu meter le minute kan thak dong an ti ha 11 chu km ania meter a thak tur chuanin meter sang khat zela kilometer khatani vain sang khatin kan puntir ta tuna kan huang hianin ti chuanin minute chu hour chu minute kan thak don chuanin darkar khata minute somru ko vain somru kin ti kan puntir le ta ki a vai sem ral vak pawai chung lo wa always forming kan da lenga ta hian 0 le 0 kan sela alo chuk tur chu 100 divided by 6 alon tonga ayun ta hian meter per minute khani ba thung tonga han sem taila hetain som pakhat mo te chun patni na hun somnga le panga zanga somnga lo nianga patnin atmun thumanianga hei meter per minute khani don ta ni khitiang chi hian speed chu thief tlan chak zo po kan chut mai do na speed chu kan thriat angin 10 km per hour lo nia chu 10 chu metarin an thak le taila sang khatin kan punti ranga metar lo nia hour chu minute kan thak don chuan 1 into 60 lo ni lenga chu minute lo ni lenga han sok taila 1000 divided by 6 lo nia an sem chuanin patnia kan sem chuanin zanga by 3 lo nia hi meter per minute akha hian chu le ta ni meter per minute kan da kher chan chu kan soi tong khanin police le thief in car kha athui zong kha meter in run pe a tin kan hun te na tur kha minute run pe ka wang ti hin kan ti lang lam masak phot kha ngai ta ni tikin speed 1 to 550 by 3 meter per minute yes speed 2 to 500 divided by 3 meter per minute khalunita ti chuanin minute ko nuwa khan eng ti hlange engti nga in tlatin ngan omang ti kha anita minute ko nuwa ni chuanin t1 chu 9 minute alo ni nga t2 po chu 9 minute khan ni don ta ni ti chun an distance ko vara minute ko chunga an thlen chin ve kha kan han zong chu nga chuta tang chuanin kan du tak
thief pa tlan thui zong atang kha den police pa thlen china kha kan payanga aning car distance ka chuan su don ta ni heting hen ni police pa ina a distance cover su tur chun d1 han ta mai taila d1 chun thuk su distance su speed into time alone ni ta speed ai chuanin 550 ni nga divided by 3 alone ni nga a time a chuan 9 alone ni nga hi chu all something sem thaya pathumin an sem taila a chuk tur chu 0 ni nga 5 ni nga 1650 meter kha police pa ina a distance cover kha ni ta ni ti chuanin d2 ayan thil dang number nom ta d2 zam dan chum phima chuanin speed 2 into time 2 kha lo ni ya na chira kan soi tong khanin an tlan ma ho khanin anin kar he ta police pa umna le thief pa umna in kar hi meter zatni kan tia kan a question a khan ron soya ti chuanin distance through he pa ina thief zok in a distance cover tu ka chu engzat polo chok chok taila kan cho chu ba ka khanin zatni hi kan belangai ni a chan chu meter zatni khanin alo vakal ma zok wang ni chu wan chun azun chu dan chum phim lai chu hilai hi ni ya chu ta tang chuanin 200 meter hi kan bel don ta ni ti chuan speed chu chu zanga divided by 3 lo ni ya t2 chu 9 tho lo ni plus 200 kan tinga helam pang hi kan chok chuk ma sanga pathum ani pathum le zanga kan puntir chuan sang khat zanga lo chu ko nga zatni na kan belanga chu chu sang khat le zasari alo ni nga hei po hi meter tho tu ran ta ni om jesu thief kan tia kha he lai changa te hianin minute ko nuwa avakal thui zong chu sang khat le zasari meter hi ni nga police pai chon sang hazaruk somnga meter kha akala ala phalo de ulek ti na ni chu ti chuanin a in car that zong chu sang kha zasari changa sang hazaruk somnga pai kha ni mai ta o het a in ti lang ha lo lo mi la distance between them achu after 9 minutes achu sang khat le zasari meter changa sang hazaruk somnga kan pai khanin kan du ta kharun chu don chu 50 meter kha distance between them after 9 minutes kharun ni don ta ni